Kedam tang phai kuni ni phai trogar ni Karbi Anglong IMP Dipu rong sopialong kedo Dipu Medical College and Hospital along Dengue akeso pense kachelang atum along Karbi Anglong Autonomous Council Medical EM Surja Rongphar kahumri dam. Ada por phai sirke malom EM Surja Rongphar pen Dipu Medical College and Hospital along an kahumri padodamsi. Doctor satum pen bangso dengue akeso pen kachepajok jie puthak chingki chingwai padopon. Lapen dengue akeso pen se kachelang bom atum along ansetami Pali damsi ningi pathialam thantikang. Bangso hut EM Surja Rongphar pen Dipu Medical College and Hospital along kahumri dam aputhak pherangkia tuma phan nangge pachini dumalam the arju konsenam. Mereka bangke cikgu jon naprang pensi ceng lo, tapi non ke high peak nason si mande lo, si pinianian dak ke admit bangke 34 gulang kalau dak medical college ngomong ada pro transfer setting bang lo. Pada me community mana dak admit pen hak ceng pen non an ke 216 mana patient ke admit lo release lo hai. Kanon dobom 34 lo aku pinianian ke critical isi serious asonan abis lo hai. So perangan dulu hakim ke bang dulu. Sistemnya non pinianian dah kawe lalu. Isi lah bangso pan kontennya pan mangke isi buati pen isi jala MD MS Pria Laksmi alang ni bang atum pen dah tu alang li NHM director MD managing director. Alang dat dulu lah saya alang tu si pingkat produk pini atau tumi pini tak kucing wajah dulu lalu si akhirnya sore mangke isi kontennya pan prevention bangso pan bang si akhirnya so dalam si doktor pun nak pulau bangso buat tim yang sedang bangso kandang pasti lalu lah si Lapen lapu dengue akeso pen se kilang bom abang phumati doctor satum pen bangso dengue akeso pen kachepajok ji lapen kachepang rai thekje puthak setami thanpon. Bangso dengue no kalen tum piniania ta la bang karo hinira petrol patient male tum lang bom lo komani inur bahini ke lage serious ho ge dolo tema sita anang bom pen ta serious pick tum kali si ke om really tum discharge long da dolo kasi pinianian ke non really tum long 34% non do chorlo anang bom non really tum discharge bom dengue fan के problem virus akeso por la banke viral banke specific treatment ave lasi kopi ma symptom ke doma lasa symptomatic treatment ma siklem nam po jong si temperature dop lote paracetamol pe chingla kadu we treatment kori nam po la pen ki jun lang bang pa jun unam po la sologot ORS la pen hydration la banke important ho lahis tamen dorkar lo la pen alam phan la sa uso phan bala sa kong air phan stame mosquito net lo si dinai to mala sa chitimang so uso bala sa kong air phan ke check pen ako kapre phan check that pusdame lata dengue kilongji a chance phan to koklo lahai bange kadu be bange chire nang kokko la pen ahem te bokterai mopen stame doctor dharam ti mung stame thanlo je hema dungarai bangke lang bangke ba dolong nang nidat nako. News report Karbi Anglong live.